Hi, this is Edward Hafila. Nisito kana hidong. Khurang Gili YouTube channel ha special love story. Dini ni kharmin ni title jabukha dini boningke jon hidong. Serebalizer ni love story ke share claima baukhala ani Facebook ha thangi ni hada message ha ska bo haila fudu ode nisi blai hada Instagram abo Edward Hafila bo thangi share clai fudu ode jini email dong email jabukha khuranggili @gmail borabo thangi nisi journey love story ke share khlaila fudu dinini ibok kharmin ke repi haiba maibani prang David phaisang dini David ni kharmin ke krip bok khana lainang dini bo ningke jon hidong bo basang kyang dini bo wain shudu first time groniaba bo bubli kyang dini bo samaidu subungni life nadi jadu musitifia bakali miracle bo jadu bakali bazar ni duku khebo blaufia do sainsi khali ang lugujang hausi luguni wedding party ha thangba ha ang uli baha table ha khami dong bamu uli baha malarau kisa mini balai khana bani ijang ujang naiding baha malarau group jang chera khami kop marilai do uli baha angbo paiji balai thaidara malan rokonga thanghi oi malarau nade kaisi dialogue lamari ba ulit sabam to bunia hona malarau ni rokonga thangba ulit sibala malarau ba hosi siding phrang baijada angke reply ri hadu malarau la iliseda nagarau sere hamdu hamya nailaba ilit siang khebo mala biring haba ode angbo kisa gobrihi degauhi bijingha saujang khamhi dongbam uli baha bojang kisa khazamini kisa grau sainlehi angbo buni Facebook ni bumu singkha ode jang bubu ane buni Facebook ni bumu thi rikha ode lugurau phaibani bubo thangmaha tsibani noha luguru jang bo sibubo thanglakha angbo lugu ning bukhetska oi Facebook ha friend ruka saika do accept laila chi ode jang angbo kisa donghi po wedding party ni prang lugu jang degolaika angbo ulining ani nolai angbo supaika tohani sikhnai dong David ni love story dini boni ke joni dong Khurang Gili YouTube channel ha special love story after 1 month yakhon ha saisiang photo upload khlaibam bora first love react buni odejang lamai buni message faido hoi nagadao ilining jini gini ni conversation nalaibo prong saingli horha chatting kini jang only chatting bojang sainlei dau kha feeling faido ilining angbo saisi khali sainlei dau buni number kyang Facebook a saing haba hoi sainjali ni number ke riasang po message kyang morning a haibam odejang bo sainbli ha ne message reply ripindo nai haba ha buni number Facebook ha message haiba bon khlaihi angba buni phone na laibo bun number kyang phone khlaido bakhali ba prong saibri jadu bakhali ba horbo jadu musi chiprang fiadu je khali battery jamdu obase tharmaidu please sainle balau ode jangjing ilining jini love story 1 year lay dong hi sainsi ang buke koromani maibang ha sirikaba ode ulining bubo maibang ha buni mau dong ya ba ha phaiba ode jang ang buke tska phona samli ha
singkor lai mamu ningkor lai funang uli nang bun reply pai ka de jadu tsada okali ning ango saim liha bukhe propose ko klai ka ya hona bo no thangi snang chi angge chika hai lograo ni si to khana lai du David ni love story dini bonike Johnny do saisi bon message phai do ane WhatsApp message phai bani ango nai ha bamu boni message bani uli bahang ke message nai ha ba hoi grasa chidu hoi grasa chibani ang bo gamang hi ang bukhe singpin ka jinila najaba karsa chilo ani reply ke no hi bo fin ane message reply pin ka bo Tibisu yes tabo I love you uban senikan karsa chbada mukho bir ulit siang ke bo mini dada message reply dia bo moment of first time ang ili khazaka afsoni first ili hiti moment I love you khabo khaja si jadu ningkhening mai khagi bir jadu ani ningkhening nuhi dengla nang nini maya khaba hatasi dongla nang ningjang ada muluki balau Jini relation 2 years ni akon ha 2021 1st January jingini jang mai bang haning bo phaiba ore jang jing first time January ha celebration ba khlaiba new year jingini jang baini January ha enjoy ba khlaika khaja laika but jini khaja ma ili danang suisi permanent dongma bawba mu nadit sima Krojoni madai jang kamrama yaufani repthai rebalai zarni somin ke repfia 2021 ni January suisi hamsi sanli ka bujo but kon maya do jai anggo nadi jaka musi bafrang fia contact book klaima bo ko book klaifia bun message reply bo phaya bun lugu ke bo phone khlai go lugu bo phone receive khlaya ar knowledge saro nimphang bo mus khobor bo maya karobo maya bokhang baini bun message ke bo jon kha baini bun contact ke bo jon message bo phaya hapta sidong he buni lugu ni call phai phone ring jaduli baha amo baha sokha makham jido Hoy David ingla grau kana ang boli ba sika nazaba alamus khna lo uli ning bune reply phai buka ang lani kala tharmai ka se bawa sanjali hapsawa girikha David bokarau ke tsba loge ani khahana ni jakhabo ang musi bring phia kha uli ba ang phone bordenga kha kat loga kat khlaya kha hapsawa ani hang sanklim gama balai jakha ang ili dukhunang kha ili musi chifrang pia kha mukhe contact maya hi buni garau thaisbu khurang khana ya hi bojang ili bo ang kili hakeri thanglaba bangara sai ji thaulakha shuri thanglaba majang sikai thaulakha sai
Paine din এখন আছে থারমাইবা পুনি মানাং ফ্রাংবো ক্যান্সার বেমার দংবাছি ওরে জানছে ইলি যাহিবো এব হাবসকি লালমা গাইবে জিবো दिनैबो हाबसावखे गारि थांखाबो आसपा हाथानिया दंखाबो You are my life You are my first love साइन जानाहि दंबालाय निंबो नालाय जानाहि दंमासे दिनैबो निंखे आं जनहि दंमासे दिनै निंखे जनहि दंखो Hai lograu nisi doa kana ka Khurang Gili YouTube channel ha special love story ni Carmen lahi David ni love story dini bo niki jonhi dong Hapsoha sangsine sangsila subong khela jing gari thangma nangma glai mase hapsoge gari thangma nangma glai mase David ningbo isidu ko nangma nanya habsoa move on जाफालांमा नांगौ साइंसि पूर्णिमा जाखादे साइंसि अमाबस्या जाबासो साइंसि हर जाखादे साइंसि साइंबो जाबासो ओरेजां मेन लाइफआ आरो ए हामाबो साइन थाइपालांमासे दुखुबो माइमासे हासुबो गाखुरेमासे निंमा सिथु नांमा नाया निं इलेन थांफालां habsoa आरो हामबाबो साइनखे लाहि गादाय सावमिनखे लाहि रायजोराव निसि इलिनिं जिनि बो YouTube Khurang Gili YouTube channel ha जारजानि love story share खालामा बुखार निसि share खालायला फुदु निसि खनाय दं Khurang Gili YouTube channel ha special love story thank you